they know, they are updated, na ni mezi. And number 2, maandamano ni matethia zina sindu ile. Kindu chambe mutongo ikumana kindu kila kiakweka, is it good or bad? Na namba ile kiona na status ya uchangamfu wa mwenende kwe maundu makoneti kila chela chegeka kwangelekanya tunene maundu makoneti mauta muthani wa omonthio kwaicha kwangelekanya mundu ekizito pe mundu na ibasi lingi 50 kuthi bandu kuma bandu beta wa itangini ando me ibasi lingi 50 kuthi mukoyoni yume ibasi lingi yana yimwe okay aya tungalekona kwaisa mwana ndio yumo bine yapyo 50 yumbe wage to mekoba kana niwe na yumbe na etina na ni wabika ngalini na inapata wametoke na ina silingi jana ekire hesabu yako 50 kusioka 50 hiyo lazima mulasmiki aibeje na je ambe ubika mina batosu na history engi kusioka ba ya musi so atongo yamba ito number 1 serikali ni maneka na indi and onde na muno mwenende ni wisi na ni wene everything Onafika agete kwa mundu makonete 2027 ile 1 2 3 apana tukiyete ngale kwenenge ya kwasi ati number 1 tamutongoi ni wae tekindu na niwe winikibini yandu onethia ayo ndungi batona kweka your reaction matters a lot. Yes mundu makongeleka nyoko na wona amutumia musi aite akoka kethia mabisi maiti yeto kiti Majina tukitu nini na wende hizi na ndesi. Lakini hivi kayamba ku appreciate matambia maana kia kuamba kuwete chao. Yimuzi oeze ni mwe yuko garamika undu kama na tukitu undu tukwikata. So number 1 it is very good ela atongo imaituma manaka na maele wakana tamwelende we are updated nitwisi na nitwene. Na apart from all that nitu react tukuonye kana nikiseo. Na kutu akonya kana nikiseo kana nikidokwe. Wewe ituyata. Nokona yoni kwangeleka nyomo ndio yikitha president milila kasi hai always last time no kwa muda kidogo mambo yatakuwa sawa lakini uniki na niki wa Kenya na noenda kwenda maana kendo na ndio tina notolete na point ya mwanzo ndimengo ya mondo ekizito ethabe andume ukengana Eba ndume ukengana na muno serikali ni yanene serikali sia mutio ko yundu nundu ana ndo mito tutina anangi governor wa county ya Masako kama mwenda tio mone governor wa county ya Makwendo kama mwenda tio mone wakitio kama mwenda tio mone but you mundu bikia president eba ndume ukenga president nando ame bakubinake and they should talk to him the truth kana mwene ndene mobine ndio wenga alizi yake siyekiwa mauta ni serikali economy ya mbesa siba sitoyito otidayuko otiwambati wa mauta so it is good that sometime atongo yama ito na muno amoso tondeni wa sector sia ku advise atongo serikali ni nene tell the leader the truth. Yes the truth will help mutabio kweli wa mambo mwe paano wigieneza mauta mejolo nundu wa US na Iran lakini mudugizia ko mwene ndiko wekazia missile mwene ndino zimba mwendo kwatawa niwezi ebundu ndikabwe hapana tuye mauta ni mambatie but tuambatise da kiwango fulani lakini ni kwa muda kidogo na mambo yatakuwa shwari kaya kaili ukienda sio but yuko enda kwa mtongo imaundu ni sawa nze pyo kwete binakuwe kiwangali mauta ni serikali na kwa ninyengo dhini kangali akone yekie mauta na yana ikandi mundu ngwete leso nguni asimwambie twa garage ninyengo yo musi ni yume ija kwa nilume kapende biduka nitwangalia kwa ba garage so it is good still omutongo ama na kindu chambeka na mwene ndene wensi ni wene na they are updated Wana matangaza wa ajetu wa moka mezi mutongo ikwaje medhambu biyo bilingi netene na maza luchema mana kila kiende and number 2 amu ile baba kupina atongo imaitu matabi hiyo kweli mutabi mwe bane wa bine ya mwene onethe ya nokuobuta onethe ekwikata onethe kumye sector nezio twa sector but one day it will stand out that you said something that was truth na uyosu atabiano. Okay, that is very nice. Nende amwithukisia na musese wa Mutongo karibu sana. Yani niwene na kubingo ya radio ya Queen ni Mutongo FM ngwatani ya Mukamba na tukite live ndene wa Mutongo TV tuendelee na kunena nyamudanyani wa munde ndene wa kilungu kicha salucha na Mutongo nende mwaitungilesi yuna kwa kwendo kuya lili kiki twakiyo chawo kiyo chawo yemanisha wona zikaza kinsito ninume na ugo nundu mundu ni wisi kila kiutuma eka uuni chauki nzito na iti ndienda kwa shaki
alame kuandamana masuvie mali ya mwene nthi maikatite kwitha mongele tundungi monanie uguo wone mwau nundu nunonie vinda zingi ova amasakwi indu mambia kuandamana malenganite na kukuya wambesa kula kwi masupermarket itamesi makweti eki kuwetha ningewa ya mauta tuyengewa ya mauta na tu nundu chamethia mumbe wecha kwa chindu ini illicit sina mathina sino sio na sino thuku kila kingi ndio sikana wina namba ya luto no kwimgate sikana mauta mambatie wewe akilete ukano kwimgote yone mano longi ebinditie muliona takubindia simu akwethe lile mwaki Louise Maidwe ndesi umundu utonena yukwangelekanya mukunie kwangelekanya yumundu uyu sayundu ono mwikizito anything ona chao keza ulikaba ona tuthu bigika tomeka ba kambuneni isa ulikaba mudosi witu ateke data atese so now kwa ni head of department witu mwiwe mwigoka yani mwigite sando nikumaanisha mudosi is part and parcel of the decision making of that so tukeze kwenda kuifanya ona banini tatu ingeimaliza kwa jingine na mtukumaji ndia mumbe ni kuya lili kitumi chao kuya ndesi ni lili ndabinde tena nange tyo waitu kubindia kuno sungyo wewe ngikuya ndesi ekeka lea ndesi nenda abinde tele endo tuonyata endo tuonya undu kwika undu wa mwa kwika no ekie anese ile mumbe na mwejo ngilesi beki ndo kimwe ni anese ni ati ona madhoa maisa kwambata ya president anengeru briefing akewa madhoa ni makuthi maikata mayabara jo woni last time ila mambatie through ziasi ya kisilikali asiani tunenga ne subsidy ni kana ile moto imekata ni madhe yanga kidogo na moto madhe yanga kidogo tuna matewa shilingi 197 kundo kumwe 196 ni kumaanisha president ni briefed ila intelligence ni mwenengete na niwezi madina la mwakwata modhe nyamwene ndi para some point je tuinena ukweli tunena ya ukweli in all means na in any way anywhere onda mabizi makaema ive kana inya museine with aese mamwana magwa undungona mamenje maso I say that ni cooperate kana mani cooperate ni Ite ni assimilate mene ke maundo ni mo kana ne mo you market on the chao chalaswa. So you president we don't waste na ni wene na he knows and in a very funny question no kulyo with the sort of with aye kulye te kulye madhan wa omunde te kulye ate the president omunde okwangelekani atona kulwa mukatonne ga mauta makambata atabwa no national mutabasi now na make out maimuya eke ata number one ngokuli ati ilona nenga ni subsidy president ilona is last time ni twalile na kiwango fulani kana ni tuko na kiwango fulani kiwango kiu before kizotubikia mwene omundu ni mudhano wakati ni mudhano wakana kuzo la mambadie so now tell me mudhano wa omundu uyu uimbe yanga wa ya subsidy na for the 4 days as a businessman as a businesswoman I have lost a lot of very many things a lot of very many things number one oise kwangela yuko kwa nendozi ezi wala mundu with an underwear unenga na asimiti weka alikitu kitawa transport ya free transport kana free delivery ya simiti olawa within that area you mundu no risk wiki diesel ngali ya kulita ekomi etwa ye mundu simiti. Will you do that? No diesel here, one is really lost square yourself. You understand? Yes. But you before this autobic here, it is very good at all. We made to make a maziate. Oh wow! So I want to say link that 6. Okay. It's link that 6. Tricky with the tricky subsidy. Yeah, if there is lingi, ekumyanana. Because there is lingi ekumyanana with the. On a drama nenga maika ya mono. No to number ya mono kuninga na kwango. Like no, for example, mundu yoke that diesel number ya lingi ekumyanana. With the ona ene no me was like no yambati but to iba boku ngona lakini meongwena na kido kizito ni kata ni mukulia ni kata wekata wenda wekata ni usini kulu niki ni nakija no mabanga nyotu wita wa unjipa na ndigwa no vikiete ngulile kamwili tunaka kulia yu utu to namba taka kambia mangatu moka na kamota kayamba tisedo wa nankeka uze kamana kwa mzemba ni leo tekani utuni pia wamba tena kulia nikenge wa ya bombe naona mwina mwetu naona madam kwa siandeni wa SMS by the way tuandike SMS yangu sila 23915 23915 na tukuja tuingwa line wa simu na kanado za simu ya kunda tika mbozo sio kite anaona madam wako yake tu kwetu Regina naona ya sia kizito ona
mbeza sia kuthia ni sia mbatie na tutu tunathia kilo kimwe na shilingi 10 au ni bikia shilingi 15 na ngule jati kivi kitumia moto beba diesel kitumia diesel kivi kitumia diesel ayu agwete kwasia ona sio ni siambatia, which means omwene ndule bande no kwete kwekata no kwete kwa affect wani kila kiende joto kula nyamanyana omundi ni lazima kile bindawo serikali leka sukumeza neka no kede ne olanga mavo mama uta pe mwalimu yutu nena wambaleke message okumbia ni wa disperse wa me wa menuke alimo mazako ni school sia private mbea amaniwe moka kila kwa chondo school siana sienda school kila kwa na waenuke mundu wani pa siano pa mano no ni ukuria isiana inoka na isi yokaki unizi utabikim number 1 tune na ya tuikianga sometimes tune na hiyo sindimu tuikianga and it's a fact yoka umaniara ndiyo kwanza dile yoki nono mundu yikizito in one way or another seka ondoka negikie pama sako kata niengo ya kwazana na ando makapa perceive you wrongly but it was one way ya kuona ni ondo mundu wale perceive sino baby nabana ikelele muno wa chijui bekiwe na bekwa hido ile governor yetu uya kaje ni sawa bayo nena mwami na ko react yindi uri wa kwisa kwekata okwisa unene president witu na engale kweno ngi no wene nesa yuzi governor edil na ndo make omesi iyo nditi bama za kuti nena kikamba so ile kunena kikamba ndi tumwelewa ikino muyoni president aizoma naye alizoma na kunena ndito kikamba twama na president yako o kama za kwazi wati ndale twama nesa unity ni singa twenda otewa okay abina kwaza mwati ndata mukyokela twama nesa unesinga nitwe wala miwa wa baka thendro ndibe kwiki bachao peki wangengele nene yutu amana unesinga ona kumeten. All right, so it is very good sometimes on how to inenea o maundu ama konete mauta ona mabado ene matatu still kwa kalindi mukulie wetu don't solve issue yet number 1 ni utabize ku kweli wanga ona yakanyume kwaza na biniye bone uzo mundu utuonera you between mwene mauta ame utumia mauta na alame me kwekali ba shughuli ni sia mauta nizi alame kumia nao ona ni alama tena ngali nizi niki for example mauta ni mambara na shilingi 500 ngilesi na mambara na shilingi 500 wa matatu aiko edo na iba bibiti aiko ngela bibiti ongelo wa shilingi sia nada yana adilosi ya jao weta na adilosi ya jao ngona so at some time pio na itu alalo namba kwa dimana umetoka at this time na mnombo inende twekale ndi tukulio makulio twekale ndo tukulio makulio tono malo godi sokoni pe mwana okuitwa engineer Dr. Opaloving Maliongi kuma wanga kosia makendo akasia maana no monze yayo ka amwene ndio twanya kutabia serikali nondo twasa kuye masieto ama atongoi ende ti atongoi onge akasia eta wa Kimandhi kumangaliko sia masako akasia kizito alenga munene twena va Kenya ni kweli watu na atongo imata education ya mwene ndi na ndi akasia keka president ni kweli education mwene ndi wili ya Kenya iba samuno ndi ni wakililie na ndai so nene irwa mwa mama uta kumela mambatie mwene ndi ende na kumya useta wa Kimandhi kumangaliko sia masako akasia kizito good morning akazengelesia ya mumbe momwe na mwaitungilesi tufiti ende akasia nita wa mumo kuma ngalikosea masinga akasia nye kilendo na kwasia kana woni wakwa ni okay sawa akasia ende awoni wake ni serikali yende na kusukumiswa yani kana education mwene ende akasia until now it has not responded akasia hii serikali haiko serious ende useta mumo kumangalikosea kwa masinga namba tuma ni 23915 ona ingiro meto kwa Kisongo nisene ndena kusisia akundo kielewa anikielewa muno ndio kwa ngilendwa gelene wetu neka MP no makome wea ni mutese kumangalikosea kiva vondeni kwanza izune midhio lo muno akazele watu kama kitokome anya izune midhio izuneke nyaba uyu kwa ma MP nyekizito ne udifa ina point nondo elama na tete ye CD kinando ja CDF kikabe tango ina kumela cha beta cha lebeta there is nothing that happens nane ngane basaris
sie ba wono ni embassy zina nena ma MP mena nengana ni MP webo mundu unanenga nye basalis wona MP ainenga basalis no ni women rep wa Masako anengana women rep wa Masako tuneneta ma MP ninge usuto MP wa account taakano bobo no tuneneta member of asia nabi kama Masako ne yako ingale ina nena asio kanomba usueta Esther asia kwa Kizito akasia mwata bi okay usiya ita Agnes mawili akaza tabi mwaito Kisongo cha Amerika nacho asante sana ndatiki itiali timi vikimwendo wa saa ili sabino vikimwendo wa sili tuda kwa vilingi wa mavu mwendo wa saa ili sia Kiokoni na ndi tukandele saa ya kana ya Kilunguki cha Salu cha Namutongo ibala tukile na mumbunge wa Kilunguki cha Kitui Central kana Kitui cha Kati mheshimiwa Dr. Makale Molu tunene lwa mundu makonetie ngalama ya mwikalile vandi ya Kenya akuwende eyombanye na dewe ne kulyo twede atuyosane kana wede no akulya isane abika ndi kwa oyu twende kana wede ntwa aminukile amwaito ngilesi wina ile amombe tukuna nyati yo minyagala chalire kwa inundu yu nitwa manana yasabyo kubikia this morning kubikia oyuko ko nicho munde silikale kwa selamu bya wa energy ndutongo weni waziri Opio Wandai Ebra ndana nena nuisi mundu kwetwa president pia ndana esone na yulo amondu mama uta akanenga de moloto no kidi aneni lakini ndana esone nga de moloto waondo mondu mele kwidi amaikika ninyogela twende kwidi ilita ende bindani etu kwa muka atu the stage ko ingwa ngali so twa moyani inde etu kwa muka atu the trainer mauta tutona kwikata tutona kubingwa kithi kana mundu tono twaka motane kake kana ngalini yake yue number 1 yes waigengite nene ezo tukunde kuma na nyige oga ikatolo mbemba liwa bau muzi naona ngitizia kunde ya ira yikona number 1 wamba umetonge yakandani ukamdomio bakuleti na wanombete ona mundu ina mundu no lezo meza buyu with era ni mundu zitese ni ya utabia bauza so tamwene ndeni tuonie nitusamite na nituonete simba tumunengete leu akaya akangenda yukedia agero kono waka ukomeo mana ono itengea basement yake so it is very good ebina thingile izokwata mwana wo kwata yisimba toka mobe twida twiyo isana okay nondo number 1 number 1 tuyende ukweli wangai nikanaita mwene ndi nidi abine peka undukana niwe ni mwana moita wa Osoro madhiko ni mana ibanda nononi madhiko ni mana ibanda kosea kisi yes na peka undo Osoro na kaneni na nakosa na ulikumingi mto sana anaisi unajua ana address ya Sifuna ame unajua kiongozi sisi tutapigana hapa lakini tukitoka hapa naenda kukula kula meza moja Mungu ndio na Asia wanainji hawaelewi unaona so that means pani and really pe mwene ngiti na ngiti so no ginoge ya ndongi ni kalamana ni wa ndongi na ge mwene ndongi ni kalamana ni wa jao wa mwene ndongi sawa sawa sina nawe je bayu muone zokela mupaka wa olongi okay timino kunya ni Asia te tamondo is very good taene ndetwe kala indete kulie na mundu wao the honorable major utinzi umezi lakini to yokulia yo ni chao kila chatumie tweka kivia chuma na ziande na mewa okay mewa yetu anengie mwana kivia kike mebani tale ile okuwa teneniki so let's be very wise 2027 is almost coming okay yes na kwa nienda kwa asha mwekoma mwili kapindwa yuta na ngilesi ndio ndongenena tina ngilesi okay mwese ya ageli ya simiti no ambati ya kwa shilingi 850 siridi and yes also engineer kivesi kumanga kwa sia getui no boye thank you no boye mwale thank you very much mwivukisia ndani kana wewe ndio akula serikali nikana sebwana wayo nikana wewe ni asungea mambala makule twenene nde nikana wewe kwina kana kwina kose wana ngekwa mali ambinge ya mwene ndio bindani la kukukwati wakwili kwina maandamano mambo sukumiza serikali yongele dhoa wa mauta na sindu ingi sike kwa kanyo ino Mutongo FM Mangwatani ya Mukamba tuambao kwa vilingi wa mavu mwendo wa saile na tulika ndiro na saa ito ya kana nalikuwa yenge ya TV tuile ya tukusia mokwa ni maa munduko ito wa Karo mweni wa Muteti.